gauzatxo bat, norbaitek itzulpena edo si alguien necesita traducción, que avise. España. Bueno, hasiko da saioekin. Ongi etorri, Errani burujabeko eolikoen lantaldetik antolatu dugun mahai-inguru honetan. Transizio ekosozialen inguruan antolatu dugun mahai-inguru hau ziklo txiki baten baitan antolatu dago, eta gaurko saioaren ondoren urtarrilaren 28an hemen bertan Erranin atxaldeko 6:00 bigarren saio bat izango da. Mahai-inguru hortan hainbat udaletako gonbidatuak izango ditugu, besteak beste Oñatiko zinegotzi bat, Oreixa eta Isabako alkatiak, eta Zumaiako energia txostena egin duen teknikariare izango dugu. Haientzat gaia transizio ekosoziala udalerrietatik izango da, zein bide jarraitu, eta sortaz Errani burujabetik gonbidatzen zaituztegu denei honea etortzea eta parte hartzea. Esan bezala, 28an, 6:30 hemen Errani. Gaurko mahai-ingurua berriz, transizio ekosoziala lurraldetik eta krisi ekologikoaren inguruan hitz egingo dugu. Eta horretarako Martin Lallana Labeko transizio ekosozialeko arduraduna izango dugu, Josu Naveda, Goierrerreko kidea, eta moderatzaile lanetan, bai gaur eta hurrengo 28an egingo den saioan, Ana Galarraga. Eta bukatzeko, ohartxo bat, ahaztu gabe, Errani burujabetik burutzen gaia galdetegi bat, Errani Erron nahiak eta beharrak jasotzeko, eta horre eserlekuetan utzi ditugun esku horri egiten, dago QR-aren bidez, betetzeko aukerak azue galdetegi hori, eta bestela web horrean bidez, erraniburujabe.eus albidez. Besterik gabe, ongi etorri denei, eta zuekin Ana Galarraga moderatzaile, Labeko Martin Lallana, eta Goierrerreko Josu Naveda. Bueno, hoxe. Eskerrik asko zuri aurkezpenengatik eta gonbidatzeagatik, neuretzako, pertsonalki oso interesgarria, hemen egotik akit pila bat ikasiko detela, eta lujo bat iruditzen zaite egia esan. Ohar bat bakarrik zatoetik eta da zenbat iraungo duen jakitea, bai? Izango da ordu beteko tartea aurrena galde erantzunetan, beraientzako, eta sortzen zaizkizuen galderak iruzkinak edo dalakoak, gero izango dugu 45 minutura arte, beraz, izango dugu denbora, gero hitz egiteko, gorde bigarren zati horretarako mesedez zuen galderak, eta hori bai, zerbait ez baduzue ulertu momentuan edo, eten lasai, baina saiatuko gara lehenengo zatia jarraian egiten, nahi dugulako galdera guztia prestatuta dauzkagunak hemen txikitxekun danak aletzea merezi duelakoan. Orduan besterik gabe, kronometroa martxan. Eta ez dugu adostu norraziko den erantzuten galderei, baina, beraz, nahi duzuen bezala, hasiko gara aipatu du, hori krisi ekologikoa, daron ahotan dago, baina ze unetan gaude zuen ikuspegitik non gaude? Bale, entzuten zait ezta? Lehen bizi, berriz ere eskerrak ematea Hernani burujaberi guguna gonbidatzeagatik. Eta, krisi ekologikoa, denok nabaritu dezakegu modu baten edo bestean, gure azalean ez bada, bai telebistan edo irratian, ezta? Krisi baten urteruta gaudela, ikuste ditugu nolako klima fenomenoak eta dauden munduan zehar hain ohikoak ez direnak, agian lehen ematen ziren, baina orain ematen dira gehiago maiztasun handiagoarekin eta violentzia handiagoarekin ere, ezta? Eta orduan, zorionez eta edo zoritzarrez, gaur egon badukagu
krisi ekologiko hau kuantifikatzeko modu bat, ezta? Eta modu bat baino gehiago dago, baina nahiko onartua dago modua gaur egun da muga planetarioren eredua. Eta zer dira muga planetarioak? Ez da, badira, nolabait lurraren erresilientzia eta oreka egonkortasuna erregulatzen dituzten prozesu beratzi, kasu honetan beratzi identifikatuta dauzelako, beratzi prozesu globalak, ezta? Hau da, labur esan da, lurra edo planeta bizigarri mantentzen duten prozesuak. Eta aipagarria da muga hauen artean interdependentzia handia dagoela. Bat gainditzerakoan bestei ere eragiten diela, eta azkenean aldaketa esponentzial bat sortzen da, eta zenbat eta gehiago pasatu, orduan eta zailagoa izango da hasierako egoerara bueltatzea, edo prozesu naturalak egonkortzera bueltatzea, ezta? Eta gaur egoera, zoritxarrez, Estokolmoko Unibertsitateak egite ditu urtero eguneraketa hauek, dira, 9 mugetatik 7 gainditu direla. Honek ez du esan nahi, atzera egiterik ez dagoenik. Badago atzera egiterik, baina egin behar dugu orain. Ez du balio, ez da, egia da, ezin dugula biharko utzi kontu. Ez genean, esan bezala, zenbat eta gehiago pasatu, orduan eta zailagoa izango da bueltatzea, eta guk orain txertan daukago aukera honi buelta emateko. Orduan, gainditutako mugak ez ditutanak zerrendatuko, ze batzuk niri ere kostatzen zait batzutan ulertzea, baina aipagarriena guretzat edo igual gehien nabaritzen duguna da aldaketa klimatikoa, eta hau dago eraginda berotegi efektuko gasen kontzentrazio atmosferan handitzen dalako, ezta? Eta zergatik handitzen da, lehen esan bezala, nola oso interdependenteak diren, beste muga batzuk ere gainditu direlako. Adibidez, hor dago biosferaren osotasuna, eta honek zerikusi handia dauka espezieen galerarekin. Estimatzen da 70. hamarkadatik hona galdu direla espezie bat zatien 75 inguru munduan. Eta horrek eragiten die bai ekosistemei, bai adibidez elikadurari zuzenean, azkenean elikagaien produkzioa ere eragina dauka horren gainean, azkenean intsektuak desagertzen dira eta polinizazioa eta bar, ezta? Beste ondorietako bat da baita ere ekosistemen narriadura edo zuzenean suntziketa, gainera historikoki berotegi efektuko gasen metatzaile izan diren ekosistema horiek, adibidez ozeanoak eta basoak kasu honetan. Ozeanoen kasuan azidifikatzen joan direlako, berotegi efektuko gasen eraginagatik, eta horrek ere eragin du koralak suntzitzea eta orduan CO2 gutxiago zurgatu izatea, berriz ere bola batean gaude, eta geroz eta zailago egingo zaigu honi buelta ematea, baina ez ere jarraiz gaude. Eta bestaldetik, basoen kasuan, urtero ikusten ditugu, bai, udaro daude suteak, baita ere deforestazioak, eta horrek eragiten du baita ere lurraren berotegi efektuko gasak metatzeko ahalmen hori gutxitzea, ezta? Oso aipagarria da, adibidez, Finlandian basoak pasatu direla karbono dioxido metatzaile edo surrogatzaile netoak izatetik isurtzaile netoak izatea. Hori duela gutxira arte ez genuen ez da posible zenik pentsatzen, ezta? Eta, ez dakit, zuk beste zer esan nahi duzun horren inguruan, edo... Mila esker gonbidapenagatik eta mila esker etortzeagatik. Ni erderaz hitz egingo du Aragongo naiz eta euskaraz ikasten ari naiz. Eskertzen dugu, behintzat ahalegina ulertzeko eta sarrera hori, eta gero galderetan ere nahi baduzu euskaraz egin ditzakezue galdera eta ulertuko espalu errepikatuko genuke. Orain arte, ondo, gabiltza. Bai. Zagrazai. Sí, únicamente por mencionar como un par de cuestiones breves, que junto a, a toda la parte como más ambiental y ecológica de la crisis debemos tener en cuenta como, por un lado, la posición que ocupa un territorio del norte global como Euskal Herria, sobre todo en todo el entramado fósil y energético en este sentido, y ahí únicamente como la idea fuerza que a mí me ayuda bastante, que cada año en el puerto de Bilbao
a Petronor entran 367 buques petroleros. Durante la última semana hemos vuelto a ver en las noticias lo que es un buque petrolero, el tamaño que tiene y los impactos internacionales también que eso tiene. Pues es un buque petrolero al día y dos de regalo cada año, más 60 buques metaneros que también entran de gas natural igual. Entonces, como por tener una magnitud de dónde estamos en ese entramado fósil. Y junto a eso también como dónde se vincula todo esto con un contexto internacional más amplio, en el que, pues, por un lado, especialmente Europa y territorios industriales como Euskal Herria están en un momento crítico de crisis industrial latente que no acaba de reventar en algunos lugares, pero como en una situación complicada en muchos sectores, en una situación internacional de guerra comercial, de bloques regionales con Estados Unidos ocupando una posición cada vez más agresiva, de una situación de impulso de la industria militar en diferentes ámbitos, aumento de militarismo y también aumento de las soluciones y las reacciones más de extrema derecha, más racistas, más reaccionarias, y como al final no podemos dejar de entender esas dos cuestiones, la más ambiental y la más ecológica con la más internacional, social y de ese tipo de tensiones. Ja gugana ekarri duzu, Martin, eta orduan bigarren galdera hori izango zen, ezta? Ikusita krisi egoera honetan, zer egin dezakegu Euskal Herritik? Hori nola ikusten duzu, zer aldatu beharko litzateke? Bai, Martinek aipatu du, ezta? Euskal Herrian, gainera, begiratzen baldin badugu sektoreka Euskal Herrian zeintzuk diren gehien kutsatzen duten sektoreak, edo karbono dioxido gehien isurtzen duten sektoreak, inork ez du sorpresaz harrapatuko, direla, betiko sospetxos habituales, da? Ditugu industria, daukagu energia, eta daukagu noski garraioa, ezta? Eta garraioaren kasuan gainera da, azken 20 urteetan, bere isuriak handitu dituen sektore bakarrak, ehuneko 15 baten gutxi gora bera. Orduan, argi eta garbi, aldaketa hortik etorri behar da, baita ere, gainera ulertu behar dugu hauek dira, evidentemente, erregai fosiletan intentsiboak diren sektoreak. Garraioaren kasuan ere, asko hitz egiten da, hegazkinen inguruan, baita ere, merkantzia garraiatzen dituzten ontzien inguruan, baina garraioan begiratzen baldin badigu, eta datueko esate dute, gehien kutsatzen duen zatia da autopribatuaren erabilera. Eta autopribatuaren erabilera, ireki behar dugun meloi bat da, noizbait ireki behar dugun meloi bat da, eta trantsizio energetikoaren ezinbesteko parte bat izan behar da. Nahi da ez, nolabait garraio ereduen inguruko hausnarketa hori, ezta? Orduan, pizkat bukatzeko krisi ekologikoaren zati honekin, krisi ekologikoa ez genuke ulertu beharko como krisi isolatu baten moduan, ezta? Da krisi sistemiko bat, sistemari eredu ekonomiko eta sozial bat lotuta dagona, eredu hori kapitalismoa da, denok ezagutzen dugu, deitu dezakegu kapitalismo berdea edo nahi ditugun abizen guztiak jarri, baina kapitalismoa izaten jarraituko du, eta eredu hori irauli behar dugu, aldatu behar dugu, evidentemente hori etorri behar da, bai instituzio publikoetatik, behartu behar dituztelako baita ere erakunde pribatuak neurri batzuk hartzera, baina baita ere norbanakoen gandik atera behar da, gure kontsumo ohiturak aldatu behar ditugu, berrikasi behar dugu edo desikasi kontsumitzen nolabait, eta horren baitan ere kokatu behar dira beste hainbat sektore lehen aipatu zitugunak, baina hor daukagu turismoaren eredu basati bat, daukagu baita ere basogintza nola kudeatzen den batez ere Bizkaian eta Gipuzkoan monolaborantzakin, eukaliptoak, pinoak eta bar, hirigintza ere, ez da nola irudikatzen ditugun gaur egungo hiriak eta herriak oso garrantzitsua izango da, orain arte beti jarri dugu auto pribatua erdian eta pizkat bertako biztanleak albo batera utzi ditugu. Orduan oso garrantzitsua da krisi ekologiko hau begiratzea hori, ez da, ikuspuntu sistemiko batetik nire ustez, eta hortik irautzen zailatzen. Sí, por añadir únicamente, por un lado, en todo este contexto tenemos un poco la respuesta como más empresarial, más del beneficio privado a la respuesta a esto, que por un lado hay como dos ámbitos principales. Por un lado ha estado como un poco esa como respuesta más como de capitalismo verde, que es como un poco vamos a estimular a que los sectores privados hagan el tipo de transformación, hagan el tipo de inversiones, hagan el tipo de
de transformaciones que serían necesarias para reducir ese consumo de combustibles fósiles o ese tipo de cuestiones, y eso básicamente se ha traducido en cada vez más nuevas políticas industriales, nuevas políticas energéticas que regalan subvenciones millonarias a las empresas confiando en que hagan esas transformaciones y sin poner ninguna condicionalidad fuerte ni en términos laborales ni en otros términos, y confiar en que eso funcione. Pero junto a eso también tenemos cada vez más, y durante las últimas semanas también vemos cómo coge más fuerza, también un movimiento más reaccionario de, no, directamente, ya es que me da igual todo, a tope con los combustibles fósiles, todo esto es un invento chino para vendernos su tecnología y vamos a seguir quemando más gas, más fracking, más todo. Entonces un poco esa tensión en la que, principalmente la que se encuentra Europa ahora posicionada entre esos dos extremos. Entonces, en ese sentido, ¿qué necesitamos y qué tipo de transformaciones necesitamos? Pues desde luego necesitamos pensar en una transformación del sistema de producción y consumo, de la estructura sociolaboral y socioeconómica de Euskal Herria. Desde luego podemos hablar y abiertamente y explícitamente de un decrecimiento planificado en el consumo de energía, en el consumo de materiales, en la forma en la que se organiza todo eso, pero desde luego eso también tiene que ver con una redistribución de los cuidados, con una redistribución del empleo, de la riqueza, de cómo se organiza ese poder. Y en ese sentido también consideramos que para avanzar en ese proceso, que no va a ser un camino, digamos, calmado, tiene que haber un mayor protagonismo y un mayor poder de la clase trabajadora que tenga capacidad de afrontar esas crisis, afrontar esos conflictos, para un poco desde ahí tener mayor capacidad de decisión, mayor capacidad de soberanía en diferentes ámbitos para decidir cómo se realiza ese proceso. Eskerrik asko, pikin bat aurreratu duzu galdetu dizuet krisi ekologikoari buruz eta nahi gabe kasik aipatu behar izan dituzue alderdi sozialak eta nola azkenean sistema osoa hartu behar den aintzat nahi baldin badugu arazoa zein den ulertu, diagnostikoa bera egiteko eta gero noski, ja diagnostikoa eginda aldatu nahi baldin badugu, nondik aldatu daiteke, orduan, ja pixkat pauso bat eman dezue. Desazkundea aipatu duzunean, akordatu naiz justu, azte honetan, atera dela ikerketa bat, inkesta da, ez da hemen, baina egin dute erresuma batuan eta estatu batuetako leku jakin batzuetan, ez estatu batu osoetan, galdetuz, desazkundea erako prest, egon ote litzateken jendea askotan erabiltzen delako argumentuak jendeak ez duela nahi, ez da egia. Eta adibide zehatzak eman da, jendea presago. Orduan, zenbateraino manipulatzen gaituzten, ez da, beste adibide bat. Baina, esaten eginean, krisi ekologikoari alderdi soziala gurutzatzen zaio erabat, orduan klasea esan duzu, ezinbestekoa dela klase ikuspegitik heltzea honi, hau garatzea nahiko nuke, zu zeu hasiko zara, adibidez? Sí, o sea, en este sentido la perspectiva de clase es fundamental para abordar este proceso y para responder desde una perspectiva de clase convoca a lo que desde la API trabajamos un poco como una triple deuda a la que tiene que enfrentar el Euskal Herria como pueblo en este sentido. Una deuda ecológica, desde luego, por todo la necesidad energética, material que tiene, etcétera, tal. Una deuda patriarcal por la forma en la que se organizan los trabajos de cuidados, especialmente feminizados y precarizados, y una deuda también colonial por las dependencias internacionales imperialistas de extracción de recursos y de esas cadenas de dominación internacional en diferentes ámbitos. Entonces, para responder a eso desde perspectiva de clase, es importante entender por qué no es como ningún fetiche ideológico señalar un poco el interés privado, el interés de la obtención de beneficio privado como un obstáculo fundamental para que se realice esta transición. Al final, la cuestión de fondo es que no tenemos capacidad de decisión sobre cómo se organiza nuestra supervivencia. No decidimos cómo se organiza ni lo que comemos, ni lo que consumimos, ni dónde trabajamos, ni de dónde viene la energía que consumimos. Y no tenemos esa capacidad de decisión democrática porque eso está guiado por la rentabilidad y el beneficio privado. De nuevo, en
ámbito energético, en el ámbito de la industria, en el ámbito del transporte. Entonces podemos decir y podemos describir todo ese tipo de transformaciones, de crecimiento, de transformación, de transición ecosocial que harían falta, que hay un consenso abrumador sobre lo que hace falta se podría hacer mañana hasta cierto punto, pero no ocurre porque el obstáculo que hay es que no es lo suficientemente rentable para quienes tienen la propiedad de eso, que no es lo suficientemente rentable para quienes de verdad deciden en qué se invierte y en qué no. Y esto hace que, por un lado, no se realicen algunas transformaciones en muchos ámbitos, no solo en el ámbito de energía, en otros muchos, y por otro lado, que cuando se realizan algún tipo de cambio mínimo de transformación, eso muchas veces tiene un impacto social, laboral, territorial muy significativo. Porque la forma en la que se realiza para maximizar ese beneficio hace que tenga un poco unido ese impacto. Entonces ahí es donde consideramos que hay que hablar abiertamente como de un horizonte de transformación ambicioso, un horizonte de transformación ecosocialista, como de hacia dónde, qué haría falta realmente para conseguir esas transformaciones. Y hablamos de ecosocialismo porque hablamos efectivamente de cuestiones básicas y clásicas de un control efectivo sobre los sectores estratégicos que rigen la economía, una planificación democrática sobre cómo se realizan esas transformaciones, sobre cuestiones que mencionábamos antes, de redistribución del empleo, de redistribución de cómo se organizan los cuidados, de desmercantilizar ámbitos de la vida diaria que actualmente están regidos por el mercado y de desmontar también esa dominación imperialista con el sur global. Entonces, esto que es una cosa que puede parecer abstracta y lejana, es algo que, bueno, que desde una perspectiva de clase creemos que se puede avanzar al menos con dos vías principales. Por un lado, la vía de asumir que eso no va a ocurrir sin conflicto, eso no va a ocurrir sin luchas sociales, sindicales y políticas en todos los ámbitos en los que no tenemos esa capacidad de decisión, y eso implica un conflicto social, sindical, político contra la patronal, contra el capital que domina todos estos sectores, y esto se puede hacer desde lo hoy, no hace falta esperar a ningún futuro en el que llegue la revolución. Hay sectores que a día de hoy están en nuestra economía, que están en proceso de transformación, que la forma en la que esos patronales, esos empresarios están haciendo esos procesos son muy negativos para la clase trabajadora, o desde luego no están teniendo en cuenta a la clase trabajadora, y por lo tanto ya podemos trabajar con cierta anticipación y cierta planificación de qué sectores son los que necesitan una transformación, qué sectores están transformando, decimos de nuevo, en la industria, en la movilidad, en la energía, pero también en otros muchos ámbitos, y por otro lado también luchas sociales, sindicales y políticas en muchos otros ámbitos en los que simplemente tienen que aumentar su presencia en servicios públicos, en transporte público, en cuidados, en soberanía alimentaria. Ahí hay como todo un ámbito que ir ganando posiciones desde este tipo de luchas. Y un poco en ese sentido, el marco que situamos es anticipar esas transformaciones, anticipar esos conflictos, trabajar con los sujetos que van a estar implicados en la primera línea de batalla ahí, y situar propuestas propias, propuestas ambiciosas que confronten las partes más negativas de cómo se realizan algunas de esas transformaciones en algunas industrias o en otros ámbitos, y también en un horizonte positivo de poner la importancia de cómo planificar la transformación, por ejemplo, del sector de la automoción en Euskal Herria. Planificar, tener herramientas de propiedad pública que sean las que nos permitan llevar a cabo esa planificación, tener esas herramientas que sean las que nos permitan que los trabajadores y trabajadoras puedan participar y tener una voz democrática en ese ámbito. Entonces, junto a esa es una vía, la de la construcción de conflicto y esas luchas, y a otra vía que también seguramente muchos de vosotros conocéis mejor, es la construcción de soberanía al mismo tiempo que se realiza esos conflictos. Y entonces, soberanía desde luego política, pero también soberanía energética, alimentaria y territorial en diferentes ámbitos. Y aquí, en este sentido, la necesidad de alguna forma ir ganando terreno, ir consiguiendo sacar cada vez más necesidades sociales de la lógica del capital. Es tener capacidad de que la forma en la que se organiza la energía, los cuidados, la alimentación, no dependan de ese beneficio, de ese interés privado, etcétera, tal. Entonces, para eso, bueno, herramientas de
de propiedad pública comunitaria son necesarias, avancen en ese sentido y también en marcos más amplios disputar la forma en la que se está realizando actualmente la inversión pública del gobierno vasco, en el que no son pocos los millones que se están moviendo en el plan de industria o en otros muchos ámbitos. Se acaba de aumentar la capacidad de endeudamiento a 1.000 millones extra que se van a destinar a empresas privadas sin ningún tipo de condicionalidad y disputar un poco cómo se realizan esas transformaciones desde un protagonismo popular. Eskerrik asko, zuk seguru nahi dezula hori osatu. Badaude hor, agrikultur dexente utzi ditu, azteko hitza bera sartu duzu, ekosozialismoa. Eta igual pixka bai eskatuko nizueke, geotako edo nola definituko zenuketen, hola, papatean izan da ez da ezaten duzu, hemen kapitalismoari aurre egiteko. Bai, bueno, honetan Martinek badakinik baina oso gehiago, ni oso teknikoan ez, oso eta erako, baina eradeko sozialismoa ulertzen dela ez da albo batetik. Bueno, kapitalismoa alde batera uzten duen eredu baten moduan, eta sozialismoaren eredua txertatzen duena, baina testu inguru ekologista baten, ez da, edo gutxi gora bera. Ni seguramente desarrollatu dezake, hau pilo bat gehiago. Nik gehitu nahiko nioke Martinek esandakoari lehen ere garrantzitsua dela baita ere, ekosozialismoaz aparte, ekofeminismoaren begiradere txertatzea, ezta? Guzti honetan azkenean gizakiak gara, naturaren parte gara, ezta? Eta orduan baita ere ekodependenteak gara zentzu horretan. Naiz eta askotan oso disoziatuta bizi garen naturaren gandik eta ahazten zaigun naturari gertatzen zaioen ere gero guri eragingo digula, ezta? Orduan, ulertu behar dugu ere, natura barik ez dagoela ekonomia edo teknologia posibletik, eta hori doktorea esatu dute, nik uste hau jaio erreri hartu niola olako bideo baten esan zuela eta asko gustatu ditzaidala. Orduan, nire ustez, trantzizioa gertatzekotan izan behar da, izaki guztiak barne hartuz eta argi izan da, besteei edo beste izaki gertatzen zaien ere guri bueltan etorri ahal zaigula eta inoratzean utzi barik, ezta? Askotan errepikatzen dugu, izan nahi dugula antirrazistak, feministak eta hori horren izan behar du, orduan inoratzean utzi barik jardun behar dugula. Batzutan agertuko dira kontraesanak, argi eta garbi, eta horrekin lidiatu beharko dugu, gorka horretzuk esatu duen bezala koherente izan zure kontraesanekin eta horrekin horrein beharko dugu. Eta gero aipatu nahiko nuke ere, hildo honetan, Kate Raworth Oxfordeko Unibertsitateko irakaslea, ekonomista bera, berak doka teoria bat deitzen dena donut ekonomia. Eta da ekonomia eredu bat, zeinetan gizango izatea eta muga planetarioa gustartzen diren, ezta? Hau da pizka, azkenean ekofeminismoaren oinarriak dira nolabait ere. Eta izena dator, imaginatu behar dugulako donut bat edo roskilla bat, zeinetan erdian, zuloan duzgagu, giza behar izan minimoak edo basikoenak, osasuna, elikadura, eta bar, kanpoaldean izango genitu duzke muga planetarioak ez da, eta erdian, hau da, roskillaren mamian, izango genuke guztiontzat, izaki guztiontzat segurua eta justa eta bizigarria dan eremu hori, ez da. Orduan, nik hori uste dut ere, ez aigula astu behar, ondo dagoela, sistema erabili behar dugula, sistema ekonomikoa ere, baina baita ere planetan pentsatuz eta beste izakietan ere pentsatuz, ez da? Hori besterik ez. Bai, gertatzen da, betia badamazkigula mendeak, dikotomia horrekin natura eta gizakia aparte diena, eta gaina gizakiaren barruan ere hierarkiak eginaz, orduan hori dena iraultzeko oinarri aldatu behar da, ez da, zalantza jarri behar da azkenetik. Eta horre dakar, botere harremanak aldatzea eta gatazka. Eta, hori onartuta, gatozen orduan Euskal Herrira, eta galdera daukat hemen, zer trantsizio energetiko mota beharko genuke Euskal Herrian? Beharrezkoak ikusten dituzue energia berriztagarrien proiektu handiek, eta ikusiko bazen dituzte zein baldintzapetan. Hemen adibidez aipatu duzue trantsizio energetiko motari buruz, ze esparru eta aipatu dituzue batzuk, garraioa,
industria, lurralde antolamenduari ere badagokio, hirien eredua eta mota, trantsizio energetiko mota, horri erantzuteko. A ber, Bero Martinek seguramente garratuko duela sobeto, baina nik uste dut trantsizioa izan behar dela energetikoa eta orokorra. Nahi dut, trantsizio energetikoa kobatzen dugula beste trantsizio orokor baten baitan. Eta izan behar dela planifikatua. Eta gure helburua izan behar da eredu birsortzaile eta askoz demokratiko bat. Eta planifikazioa nire ustez etorri behar da hasteko erakunde publikoetatik, baina ahaztu gabe herritarrak. Herritarren partaidetza bermatu behar da eta parte hartze prozesuak sortu behar dira trantsizio hau gertatzeko. Baditugu Euskal Herrian zorionez eta geroz eta gehiago energia kooperatibak eta energia komunitateak, eta badira oso baliozko aktoreak trantsizio energetikoan euren aportazioa egiteko, jantziak daude sektorearen egoeraz. Eta uste trantsizioaren helburu nagusietako bat izan behar dela herritarrok energia burujabetza bere ganatzea. Hori izan behar dela, claramente, helburuetako bat. Gero hitz egingo dugu, igual ez dakit estopoetan sartu behar nahi zen oraindik, igual bai, jak estoi. Egia da, energia komunitateak, energia komunitateak, oinerrekoa nahi zenez, energia komunitateekin topera gaudela. Energia komunitateak oroar izaten direla, herritik sortzen diren erakundeak, izaten direla kooperatibak, elkarteak eta bar, bolondrezez sortuak hasiera batean, ezta? Eta, askotan egosten zaie profesionaltasun gutxi izatea, eta orduan gaitasun gutxi ere trantsizio energetikoan benetan eragiteko, ez da bakarrik euren esparruan eta dena delakoa. Eta nik bai honaz parte hartzen Europar proiektu baten, ikusi dugu adibidez, Europa mailan Herbehereetan, edo Frantziar estatuan, badaudela bigarren mailako egitura oso sendoak eta ari naiz sareetaz, baina batez ere federazioetaz. Federazioak zer dira? Azkenean, kasu honetan, energia komunitate guztien indarrak edo batzen dituzten elkarteak edo elkarteak sareak, hori da, badaukate egitura juridiko bat, ezta? Eta baldin badaukazu egitura, bigarren mailako egitura potente bat, sortzen dozuna hor da bitartekari, baliozko bitartekari bat erakunde publikoekin eta baldin badaude gogoz erakunde pribatuekin ere, solasteko eta negoziatzeko eta dana dagoelako. Nola baiteko zilegitasuna edo legitimitatea badaukatela negoziatzeko parezkadere. Hori da, eta baita ere sortzen dute aukera, nolabait zerbitzuak emoteko energia komunitate, zerbitzu zentralizatu batzuen moduan. Energia komunitateak izate dituzte behar batzuk, izan finantzarioak, izan lege beharrak edo dena delakoa, eta badaukate hor, bitartekari bat, ez lehiatila bakar bat, zetara jun eta euren arazoak eta euren konponbideak lortu. Hori izan dezu, Frantziako eredua da? Frantzia, Herbehereetan, Europa mailan bastante edatuta dago, egia da, esango nuke, mende bateko Europan, batez be. Eta, gurean ditugun oztopoak, hau guztia gertatzeko batez ere, seguramente sektore pribatutik datozkigu, sektore pribatuak gaur egun energia berriztagarri kasuan, eta hor sartu zuzenean trantsizio energetikoaz hitz egiterakoan, sektore pribatuak daukana da, batez ere Euskal Autonomia Erkidego mailan errentagarritasun eza bat dago. Hau da, ez da nahikoa erakargarria gaur egun, eta hau esaten du, hasi naiz esaten, zoritzarrez edo oztopo bezala, baina zorionez, igual. Igual hobe da, ez baldin badaukate nahikoa incentibo, nahikoa nahi hemen proiektuak egiteko. Zergatik usten duelako aukera bat, energia komunitateentzako, edo nahiko bagenu eta sortu daitezke gero hor, erakunde publikoentzako, benetan sektore energetikoaren, bere ganatzeko sektore energetikoa, eta produkzio energetikoa.
Orduan hori da, ni egon naiz egiten azken hilabetean master bat oso korporatiboa, baina nire lanerako oso ondo zetorki dena, pizkatik hartzea proiektu energetikoen bideragarritasun ekonomikoa eta dena delakoa, eta irakasle batek esan zuen, es que nosotros proyectos fotovoltaicos por encima de Madrid no hacemos porque no hay sol. Eta ez tal cual, esaten nahi dut, hemen, zuk neurtzen dozunean proiektu baten bideragarritasuna, Bizkaian edo Gipuzkoan esaten duzu, zenbat ordu eguzki ditugu urtean, eta ordu da, ordu bete bat, osori. 1000 dira. Joaten baldin bazara Andaluziara dira 2000, hori da, biderbi. Osea, diru sarrerak biderkatzea, biderbi, azkenean gastuak dira berdinak, bueno, edo ez, azkenean igual lurzorua merkeagoa da Andaluzian, edo ez, eta baina, bueno, behintzat, diru sarrerak biderkatzen dira. Orduan, ez daukate interesik gurean. Claro, helburu ere oso da desberdina. Herritarren helburua da, beren behar energetikoa kasetzea, eta enpresaren beharra dirua egitea. Daukate euren akziodunekiko bete behar bat dela dividendoak banatzea. Eta horretarako behar dute eguneko 3ko, eguneko 4ko, eguneko 5ko margin bat, eta gu kontentatzen gera seguramente eguneko 0ko errentagarritasuna izatearekin. Ez dakit orduan oso oztopo da, eguneko espegitik. Esan nahi dut, zergatik ez da gertatzen ari hau gurean? Bueno, badago erantzun sozial bat, evidentemente, baina baita ere, ez daukate horrenbesteko nahirik nire ustez. Ez dute ikusten hor kriston negozioa, eta behin ikusten dutenean lehenengo arazo ditu dute ospa, eta yo me voy a Murcia y me pongo en mis huertos solares, eta ya está. Orduan, bueno, zorionez edo, zoritzarrez edo zorionez kaso honetan ere, esan zorionez. Bai, eta bestaletik nik ere uste dut hemen daukagula sektore publikoarekin arazo bat, ezta? Ikusten dut nahiko akomodatua eta sisteman, kapitalismoan oso eroso. Egiten dituen gauza lanak, zentzu honetan, trantzizioa pixkat bizkortzeko bai, energia komunitatei ematen dizkie migaja batzuk, azken baten, ez da asko. Eta egiten duena da, neurri batzuk hartu erakunde pribatuekiko, euren behintzat errentagarritasun minimo bat izan dezaten, prezio minimo batzuk aplikatzen diete, hau Europa mailan, Espainian ez da horremizten gertatzen, baina bai, prezio minimo batzuk jartzen dizkiete, edo, errentagarritasuna ziurtatzea. Baina zer gertatzen da, igual, heltzen zaiela diru laguntza bat enpresa honik, eta benetan erabili beharrean igual dividendoetara bideratzen dute azkenean. Orduan, bihurtzen da, oso modelo errentista, azkenean ez da inbertitzen benetan behar den bezain beste, eta nik uste dut hemen... Martinek lehen aipatu du pixka hori. Bai. Nik uste dut hemen hori sektore publikoak daukala aukera bat, benetan, bere ganatzeko sektorea... Segurazko ardurarik ez dula hartzen. Nik uste dut ere, eta lehen egon gara aipatzen, nire ustez ere badago puntu bat de... hau zaila izango da. Hau da, jendea prestatu behar dozu, zan nahi dut, berriztagarrien proiektu bat, edo bintzat eredua pentsatzea eta lan askatzen du, kapazitatea askatzen du, hau da, jendea prestatu behar dozu horretarako, eta zergatik ez dugu betiko egin dutena, ez da, eredua perpetuatu. Eta hola ondo gaude, eta, baina, bueno, ez dakit, nire ustez hor dago gako, ez da, sektore publikoak izan behar du askoz presentzialtasun gehiago guzti honetan. Eta ez dakit, zuk erantzun nahi duzu guzti eta gero proiektu handiekin sartzen gara, edo... Ni seguru nago. Bai, uste behiet, gainera ari gara Euskal Herriaz, baina, klaro, testu ingurua dana da, ez da? Eusko Jaurlaritzak ez du ezer ez egingo Europak ez bali madu behartzen, eta Europa momentu honetan dago baitare bazkenen jantxakurra beren lan egiten, ez da? Ordu, nahi desuna, Martín. Vale, sí, o sea, por mi parte, o sea, como lo primero también, como decía yo, también como ampliar un poco el foco de que cuando hablamos de transición energética parece que solo hablamos de instalación de renovables, pero hay muchísimo más alrededor, o sea, hablamos también de la transformación del sistema de transporte, hablamos de la transformación de la industria y que si es que sin eso no hay, hasta cierto punto, no vale de muy poco todo el tipo de transformaciones porque el principal consumo fósil actualmente es
consumo directo, es petróleo, es gas que se quema en las fábricas, que se quema en los coches, que se quema en otros ámbitos, y por lo tanto, si no transformas eso, pues solo estás actuando sobre una pequeña parte que es el sistema eléctrico, que hay que transformarlo también, y que actualmente también es fósil, pero hace falta también transformar todo eso. Y aparte de ampliar el foco, también un poco como la cuestión de que no es una cuestión de la opción de no hacer nada, hasta cierto punto, o sea, es que perpetuar un poco hasta cierto punto la barbarie en cierto sentido. O sea, que los 367 buques petroleros entran cada año y entran cada año y entran cada año. Y sí, hasta que no dejemos y hasta que no transformemos eso, vamos a seguir ahí. Eso es, ¿no? No hacer nada es seguir haciendo lo que estamos haciendo. No. Y entonces, en ese sentido, ¿qué tipo de transición energética? Pues, de nuevo, una transformación sustancial y significativa de ese sistema de producción y consumo, una reducción de la demanda energética a partir de transformaciones que avancen en soberanía y que avancen en derechos para la clase trabajadora en esos diferentes ámbitos, en industria, en movilidad, en cuidados, en energía, pero aun con una reducción significativa de la demanda energética, pues también necesitamos tener capacidad de producir en el territorio la energía que consume el territorio, y así, y ahí un poco, yendo un poco a algunos de los estudios como más ambiciosos en temas de reducción de la demanda energética a nivel de Unión Europea, así lo muestran, que aun con reducciones muy significativas de 50% de consumo energético, hay que aumentar también, hay que multiplicar por 3, por 4, por 5 la capacidad de generación renovable. ¿Eso quiere decir que la forma en la que están haciendo algunas empresas o no la están haciendo algunas empresas es la correcta? Ni mucho menos. Y en ese sentido, tanto para la cuestión como de grandes proyectos como para otras cuestiones, para nosotros un poco el eje que marca y que orienta todo eso son un poco los conceptos que ya han ido saliendo. La cuestión de la planificación, la cuestión de la participación democrática de los territorios y las trabajadoras, y la cuestión de la propiedad pública, en ese sentido como un poco la llave que hace posible tanto esa participación como hace posible esa planificación. Y en ese sentido, en ese cómo, también vemos que justamente como el no hacer nada no es una opción, y la forma en la que están haciendo muchas empresas privadas o no la están haciendo no es la adecuada, pues esa cuestión de propiedad pública y planificación es un poco lo que nos permite responder tanto a la escala y la velocidad de lo que necesitamos, como para hacerlo mínimamente justo, mínimamente democrático. Y en ese sentido también situar un poco los elementos de que no es ningún invento que nos hemos sacado de la chistera. De hecho, el inicio de las renovables en la Comunidad Autónoma Vasca, el inicio de renovables en Nafarroa, vino de parte de empresas públicas montadas a un 51% de propiedad por el EVE, montadas a un 51% de propiedad por instrumentos económicos del Gobierno de Navarra. Entonces, lo que hicieron después, claro, cuando eso ya empezó a ser rentable, lo vendieron todo a la empresa de turno. Pero ahora mismo hay herramientas con las que se podría ampliar el músculo financiero para poder realizar esos proyectos y responder un poco a esa escala, a esa velocidad. Y al final un poco el leitmotiv de todo es tener capacidad de tomar el control del proceso de la transición energética, y tomar el control pues tanto fortaleciendo los proyectos cooperativos y comunitarios como orientando esa inversión pública. Estamos hablando de cientos de millones de euros que hacen falta, sí, desde luego, pero no es ninguna locura comparado con lo que son diferentes partidas de los presupuestos generales, diferentes vías de endeudamiento, diferentes vías de tal. Y en ese sentido también, dentro del cómo, y antes de pasar como un poco a los obstáculos, de nuevo eso pues avanzar a través de nuevo del conflicto en ese tipo de transformaciones, porque al final también hablar de transición energética también es hablar del plan de movilidad al centro de trabajo de un gran centro, de un lugar en el que trabajan miles de personas y que se desplazan cada día con sus vehículos privados porque no hay ninguna otra alternativa. Es también hablar del plan de descarbonización de una papelera, es también hablar de diferentes tipos de cuestiones, y al final hacer posible garantizar una vida digna con un menor consumo energético a través de esos conflictos. Y entonces, y ya por terminar un poco con la cuestión de los obstáculos, pues
lado, de la no transición, o sea, que quizá si estuviéramos teniendo esta conversación hace 2-3 años, sí que parecía como un poco que había como una dinámica de, bueno, nos puede parecer más o menos justo de la forma en la que se está haciendo, pero hay como una dirección, ahora hay como un riesgo real de retroceso fuerte en diferentes ámbitos y tanto por decisiones políticas, pero también por lo mismo que comentábamos antes, por decisiones empresariales. Hace no mucho salía en prensa que el director de Sidenor decía que todos los proyectos de hidrógeno verde, de descarbonización, etcétera, tal, que la verdad que no eran lo suficientemente atractivos económicamente y que simplemente no los iban a hacer, que les sale más rentable seguir quemando gas. Entonces, ese es el tipo de reacciones que vamos a tener. Se acaba de prorrogar la venta de vehículos de combustión a nivel europeo por presiones de la industria de automoción. Hay una vuelta de la energía nuclear en diferentes ámbitos, nos van a meter cada vez más con calzador el fracking de Estados Unidos, etcétera, tal. Entonces, como un poco el obstáculo de la no transición. Y por otro lado, también el obstáculo de nuevos consumos energéticos que, desde luego, no responden a necesidades sociales, que lo que hacen es generar más dependencia, por ejemplo, en el ámbito del transporte, que decíamos, primer consumidor de energía de Euskal Herria, pues nuevos proyectos de infraestructuras que profundizan esa dependencia hacia el vehículo privado y nos sitúan en una posición cada vez más complicada. Incluso nuevas tecnologías que hasta hace pocos años no teníamos al alcance de la mano de las usuarias y que ahora, como la inteligencia artificial, por ejemplo, que parece que no se puede hacer nada sin ella y no nos damos cuenta realmente de hasta qué punto va a hacer que perpetúe el sistema actual. Claro, de hecho, porque todavía necesitas más. No habíamos hablado de eso, pero me venía genial porque lo siguiente era... Bueno, esto no estaba pensado, pero bueno. Un cálculo rápido que hicimos de los centros de datos que están ahora mismo planteados, principal en Arasur. Ah, claro, suara goikoa, Vale. O sea, si se pone en funcionamiento, que seguramente se van a poner en funcionamiento los centros de datos de Arasur y Zamudio, que son de los proyectos más importantes que están ahora encima de la mesa, el consumo energético que eso tendría cuando esté funcionando a plena capacidad es el 50% de la generación actual de la Comunidad Autónoma Vasca. Es 8 veces la generación renovable de la Comunidad Autónoma Vasca. Eso lo que te hace es que cada vez necesitas generar más y más para eso. Ya solamente suministrar los consumos que podemos considerar más necesarios ya es una cosa y eso es otra. Entonces, y ya termino con esto, como el de obstáculos, pues también, claro, en el momento en el que todo esto está ocurriendo de esta forma, pues es lógico, es razonable que haya un rechazo, un malestar, una sensación como de estafa, como de qué narices es esto, por qué nos están imponiendo un modelo que la forma en la que se está realizando es injusta, no es planificada, responde a otros intereses y justamente eso es un rechazo y un malestar que es legítimo, con el que hay que trabajar, pero que tampoco no nos podemos permitir como el rechazo a la transición, porque de nuevo, como lo que decíamos, no es una opción. Entonces tenemos que ver cómo orientar los conflictos, cómo orientar el malestar legítimo que genera un poco todo esto, hacia justamente tener esas herramientas que de verdad nos permiten tomar el control de la situación, que de verdad nos permiten avanzar. Bai, plano bat baino gehiago nahazten dira, ezta? Bat da gora begira eta bestea da horizontala eta gure artean ere, normala delako horren aurrean. Aragoikoa aipatu dut hor badagoelako Tunubeseka Mirrio kolektiboa sekulako lana egiten dutena hain justu, datu zentro hauek ze kontsumo daukaten eta biztaratzeko eta hauek ere gatazka betea daude eta asko daukagu hemendik ere ikasteko, bertan daude eta ez? Badaude ereduak eta badaude adibideak. Orduan, ja etorri gara tokikora eta orain, ez dakit honi buruz zerbait. Ez, komentatu duzu baitere proiektu handien kontua, ez da, eta egia da Martinek esan duen bezala. Bai, eta gauza asko aipatu dira, nuklearrena ere aipatu du adibidez, nuklearek ez eskerrik asko. Ja, bai egia da, entzuten dela, eta onargarriago bezala ere ikusten dute batzu. Alternatibak bilatzen dizkiotelako agian, dagoeneko
erantzun, bueno, ez dakit, zaila da, ez da, guzti hau ondo egituratzea eta evidentemente energia nuklearrak ematen du energia asko modu azkarrean sortzeko aukera, baina batzutan erazten zaigu energia nuklearrak ze arrisku dituen, ezta? Eta lehen aipatu ditugun, ezakitze puntu naino bateragarria den energia nuklearra adibidez, lehen aipatu ditugun muturreko fenomeno natural geroz eta sarriago hoiekin, eta Japonen ere uste zuten ez dela zer gertatuko, eta azkenean behitu zer gertatzen den. Eta ezakit baina lehen aipatu dituzuen demokratizazio eta alderdi sozial hori guztia nahiko urruti gelditzen da, azkenean esan duzun bezala zentral batek energia asko sortzen du, horrek esan nahi du jabe bat daula, eta alde horretatik ere nahiko erren geldituko litzateke hasieran, zuek helburu modura edo bide horri modura jarritako ezaugarrietatik. Eta proiektu hondien arira, ni komentatu nahi nuena, orain planteatzen diren proiektuak direla, nolabait, eredua... Berriztagarria hondi ez ari zara. Hori da. Eredua perpetuatzen duten proiektuak dira, kapitalismo berdea, berriz ere, hori entzuten dugu, ezta? Orduan, ezin dugu gure burua, hemen daukagu dikotomia bat, ezta, alde batek ditugu, helburu batzuk, ingurumen helburu batzuk eta deskarbonizazio helburu batzuk Europak ezarri dizkigunak bete behar direnak, eta beste alde batetik, eta horrek presa sartzen digu nolabait, eta beste alde batetik daukagu oraintxe bertan aurkezten diguten eredu bakarra dela, eredu kapitalista gutxa, ezta? Eta inolako herritarren partaidetzarik gabekoa, eta orduan, nik horri ikusten ditut bi muga horri, ezta? Alde batetik, evidentemente, proiektua ingurumen inpaktu alik eta txikien izatea, hori, pasatu behar ditu txosten guztiak eta txostenak izan behar dira zehatzak eta txukunak, eta askotan ikusten dituzu txosten batzuk eta pasatzen dira, askotan proiektu batek bidaltzen du txostena Eusko Jaurlaritza da, eta presak direla eta pasatzen dute, eta txostena da, mierda gutxa, ez dago nondik hartu hori, ezta? Orduan, ingurumena, evidentemente, respetatu behar dute proiektu hauek, eta gero gobernantza eredua, nire ustez da, gauzarik garrantzitsuenetarikoa, hau da, nork kontrolatzen duen, eta nork erabakitzen duen proiektu horren inguruan, ezta? Bermatu behar da, herritarrok, energia komunitateek, energia kooperatibek, eta zer izatea kontrol horretan, eta baita ere, mozkinen edo energia horren banaketan nora dijoan, ezta? Argi dago, nire ustez, zer egingo bada, ahalik eta tokikoen gelditu behar dela guztia. Eta horretarako parte hartze prozesuak ezinbestekoak dira, eta herritarrak entzun, eta bai. Hemen, zakit horrekin orokorrean, Hernanira etorrita, eredu publiko kooperatibo komunitario batean oinarritzen da Hernani buru jabe ez da, eta prozesua martxan ja badagoenez, galdera da, zein paper jokatzen du eredu kooperatibo eta publiko kooperatiboak trantsizio energetikoa? Esan galdera horren erantzuna pizkat aurreratu dut, lehen energia komunitateekin eta hori azalduz. Baina, egia da gaur egon garela hemen Hernanin eta pizkat izan garela gai Hernani buru jabe ekimena hobeto ezagutzeko, nik batez ere boinerrekoa izan da ezagutzen hemengo energia komunitatean Erkom, baina ikusi dut nola konektatuta dagoen beste hainbat ekimenekin eta beste hainbat sektoreekin zerikusia daukatenak, izan elikadura buru jabetza, izan txampon lokala, ez da hemen ekilur dago eta bertako txamponarekin ordendu dezakezu dendetan, por cierto, boinerren ere ordendu daiteke ekietan, hori interesatzen. Oraingoz denda batzuk, pilota hor dago, ez da? Eta horrean iruditzen zait eredu komunitarioa hori izan behar duela, ez da? Bertako jendeak eta tokitik edo sortutako ekimenak elkarren artean eta elkar elikatzea eta elkar loratzea, eta hori izan daitekela, existute daiteke ekosistema ekonomiko osasuntsuena, seguramente, gure sistema dago. Enerkomen kasuan dela nik gehien ezagutzen dudana da, duda barik, izan zen,
Euskal Autonomia Erkidego mailan seguro eta Euskal Herri mailan igual ere, lehen energia komunitatea sortu zena, bueno, goien ere hartu daiteke energia komunitate baten moduan, baina tokiko energia komunitate bezala sortu zen lehena. Egin du kriston ibilbidea, izan du udalaren babesa, eta hori ezinbestekoa da energia komunitate bat arrakastatsua izateko. Eta azken adibidea horrela izan zen, pasadan urtean, udalarekin sinatu zen hitzarmena, zeinetan, eta hau da, pasada bat, eta Europan hau komentatzen nuenean flipatzen zuten, Europan dituzte kriston energia komunitate handiak eta garatzen dituztenak proiektu eolikoak eta dena alako dira erraldoiak, baina flipatu zuten hau kontatu nirenean, izango dela energia komunitate bat udal bati zerbitzu ematen dioan. Eta hori da, claro, ematen diozu kriston zilegitasuna herritik sortutako ekimen bati. Azken baten, ematen diozu profesionaltasunaren zilegitasun hori, ez da? Donde zuk egingo dozu hau nik baino beto, eta gainerak entzun diazu niri arazo bat gainetik eta zuk kudeatuko duzu gure artean elkarbanatuko dugun autokontsumo instalazio bat, eta bar. Eta hori, bueno, da super berritzailea eta oso polita, Esanguratsua da, ala ere, zeberez oso logikoa da. Zergatik herritarrek ez dute edukiko gaitasun hori udal baten gainetik, ezta? Bai, ez du zertan izan behar eredu estandarra, baina aukera hor dagoela, eta batzutan igual udal batek ezin duelako dena dalako, energia komunitate batek ere sortu dauen edo lortu dauen ezagutzagatik edo dena dalako egin ditzakela horrelako gauzak ere, eta hori aipatzeko da, ezta? Hoenekin, salbuespeneko kontua. Bai, nik badakit egon nintzelako eredua balidatzen eta izan zen burauste bat hasiera baten, baina burauste bat oso berritzailea zelako, ezta? Eta hor geunden, baina izan zen, igual nik ez dut umerik izango dozakit, baina izan zen ume bat izatea moduko, ezta? Porque zen, igual, 5-6 hilabete eta gero, de repente, pla! Eta hor, hitzarmena, argazkian, flipatzen. Negar pizatik nuen ere. Zorionak. Bai, friki bat nahi barkatu. Eta niretzat hori izan behar du, ez da, edo komunitario ere. Erronin dagoen ekosistema hau, pasada bat da, batzutan seguramente nekagarria izan daitekela badakigu, azkenean sortzen dira gauza berri asko eta ez gaude bituta gauza berri horietara eta eskatzen du baita ere herritarren partaidetza, eta igual politikoen implikazioa eta dena alakoa, baina nik uste merezi duela eta izan behar duela benetan hartzen dugun bidea. Bai, azkenean bertako jendeak daki, bertako beharrak zentzuk diren hobekien. Alde horretatik esaten nuen, ez luke hain harrigarria, hain salbuespeneko izan behar, ze logika badu. Ja. Bai, horrela begiratuta ditzen. Bai. Sí, muy breve. Bai, 5 minutu. Super ondo, goaz. Aizate portatzen, bai. Sí, o sea, más responder como un poco desde una anécdota que yo creo que es significativa. Yo estuve involucrado un poco en el proceso de la respuesta que se dio al cierre de Mecaner, una torquelería en Urduliz, en Vizcaya, que hay un poco la mayoría sindical lo que intentó explorar un poco la posibilidad de la herramienta de, ante el cierre que imponía Stellantis, la empresa, exigir al gobierno vasco, a partir de decir no al cierre, también por encima de la mesa hay diferentes alternativas productivas de en qué se podría utilizar esa capacidad productiva de esos trabajadores, su experiencia, etcétera, tal, que avance también un poco en la transición energética y ecológica. Una cosa como bastante ambiciosa, que el resultado y el balance es amargo porque terminó finalmente en el cierre y en el despido de esas personas trabajadoras y por lo tanto no es un éxito. Pero en ese proceso, que intentamos explorar con diferentes herramientas y diferentes interpelaciones al gobierno vasco, también estuvimos en contacto con compañeros y compañeras del conflicto de cierre de GKN, también una fábrica de automoción en Italia, que llevan 4 años de conflicto, una cosa bastante ambiciosa, ha sido bastante referencia a nivel europeo y también sitúa un poco esa cuestión de la transformación industrial, desde el conflicto sindical, etcétera, tal. Y esta gente ha conseguido que se apruebe una ley regional de la región toscana que permite hacer la compra de la fábrica y la cesión a la cooperativa de trabajadores para que hagan su proyecto de transformación industrial, etcétera, tal. Y cuando hablábamos con Darío, uno de los italianos, nos decía el tipo de
intervención pública que estamos pidiendo, lo que pasa es que no saben hacerla. Es que no hay herramientas, no hay conocimiento de lo que estamos pidiendo que hagan. Y ese es uno de los problemas que tenemos, que aunque hemos conseguido incluso que se apruebe una ley, pero ellos no saben aplicarla. Entonces creo que justamente herramientas como el Running Burujave y herramientas de participación público-comunitaria lo que nos permiten es empezar a tener las herramientas de intervención pública que sí saben hacer eso. Y para responder a todo tipo de conflictos, de la transformación, de la estructura productiva, de la estructura laboral, de diferentes tipos de conflictos que vamos a tener. Desde el AP hablamos de los comités de transición ecosocial justa a nivel territorial, a nivel de sector, de planificar, de pensar, de discutir qué tipo de transformaciones hacen falta, pues también necesitamos que por parte de la institución, por parte del ámbito público y cooperativo, haya capacidad, haya conocimiento de cómo hacemos eso, cómo hacemos esa discusión. Entonces, en ese sentido, yo creo que avanza y que es positivo y que sitúa una semilla que ir sembrando en el futuro. Bueno, ze ondo, ze horrela positiboan bukatzen dugu, hemen galdere tarte hau, holaxe eskerrak eman behar dizkizuet, horak eta zoragarri eman dizkizuelako. Ni animatzen da. Bai? Nik ez darri hona dakat, Ez da, grabazioa da kontua da, no? Hori da, bai, grabatzen ari dira eta pentsatzen dut bestela ez dela ondo entzungo, baina nahi badezu bestela errepikatuko nahi. Bestela errepikatuko dut. Bai, a ber, nik batez ere Goienerko kideak azkeneko hitzetan planteatu kontuakin sakondu nahi nuke. Nere ustez, eta ni Goienerko kidea aspalditi naiz, eta bai Enerkorneko kidea ere bai. Baina ez dut uste, erabaki hontan, herritarra bakarrik dakaula ardura, eta langileak beste borroka batea. Porque langileak ez baldin badea gehiago implikatzen, bi aldiz ordainduko dugu. Eta maila horretan, nahi iruditzat bat, komplejo gehiagi esote dakaun, kapitalismo berdean bidean joateko. Eta batez ere, hor badago, nun jokatu, produzio garbia, enpresetan bultzatuz. Esperientziak badaude, eta landu berra. Eta beste aldetik, beste gauz bat. Askotan, aldaketa klimatikoa, espezieak eta bar, hitz egiten dugu, baina ez dugu hitz egiten, ze kaltek aidian sortzen gure osasunean, gizartean. Oende mautxi irakurriz, Europako minbizien aurkako prebentziorako direktiba batek, hileak hola jartzen ditu, bildurgarria. Ze porzentajei dakaun Europan minbizia eta ze crecimiento exponencial. Aida sortzen. Aste hontan, irakurri dut, notiziaz de Gipuzkoa, iruti bat, Gipuzkoan minbiziakin egia diltzen. Hoi ez da betikoa. Eta Europa da munduan iaia sustantzia kantzerikena gehiena produzitzen duna. Zinismo osoa dao, batetik, lege bat minbizia prebentziorako, eta bestetik, JK produzioa. Orduan, hoi ez da konponduko neurri teknologikokin. Esan nahi dut. Minbizia baldin badot, tori, tratamiento kimikok, inberdeu, bultzatu, hori sortzeko, eta ni uste hor, produzio garbian inguruan jokabide handia gaula. Ez baldin bide horte jotzen, azkenen, etorreko dira, lanpostuak galdu, enpresak itxi, eta jendea aldaketan klimatikoan aurka jartzea. Eskerrik asko.
Bueno, Josu erantzuko dizu, berari egin diozulako lehenengo aipamena, baina osasuna zari zarenez, ez da bakarrik minbiziak, baita ikusten da aireko poluzioa, ez da? Askatzen diren partikulak daukaten eragin fisikoagatik ez kliman egiten dutena baizik eta guan eta beste bizidunetan egiten dutenagatik, gaixotasun bihotzekoak eta zirkulaziokoak, diabetesa, gaitz psikikoa eta ugalkortasuna ere, adibidez, oso eragin zuzena daukate. Europako Batasunak jaitsi ditu orduan, partikula horiek zenbateraino dauden baimenduta justu lehengo urteko neurri berria jarri zituzten, behartzen ditu industriak eta enpresak eta gutxillo azkartzera eta horretarako iragazkiak eta jarri behar dituzte berriak eta hori dena ja martxan dago. Eta hala ere, osasunaren mundu erakundeak jartzen ditun neurri segurutatik, askoz ere gehiago uzten ditu berri honek ere, nahiz eta mugatu, oraindikan ere, orduan hori igual da gehitzen zaion arazo bat. Baina, nola ari garen justu gaur trantsizio energetikoari begira gehien bat, igual horretara itzuliko gara, baina, ez dago gaizki ekarria, azkenean lehen esan dugun bezala, sistemikoa da hau ez da. Eskerrik asko. Bai, bero nahi oso kontatuko izut, atzoko anekdota bat honen inguruan, baina lehenengo galerari erantzunez eta kapitalismo berdearen inguruan, kapitalismo berdea, onartzen mani badago kontzeptu bezala, hobea da erregai fosilak erabiltzea baino, hori garri eta garbi, esan nahi dut. Hobea da, enpresa pribatuek energia berriztagarrien instalazioak egitea, ez egite baino eta berdien jarraitzea baino, ezta? Baina ezke kapitalismo berdea kapitalismoa. Eta alderatzen baldin badogo, jartzen baldin badogo, planeta finitu baten ondoan, kapitalismoa beti bilatzen da askundea, etengabeko askundea. Eta planeta horretan, etengabeko askundea, ahaztu behar dugu. Ze planeta finitu bat dago, mineraletik planeta finitua da, eta beste hainbat kontutan, ez? Orduan, kapitalismo berdearen jokoan sartzea, eta inolako alternatibarik ez, ez ustez, azkenean igual kapitalismo berdeak ez dizu utziko, beste inolako alternatibarik, ez da? Oso akaparatzaileak dira euren sektorekin, eta hori horrela izan da, ez da? Da, nire ustez, betiko privilegio dunen, privilegio hori perpetuatzea eta gainera kontuan izan da, hauek izan direla krisi ekologikoaren erantzule nagusienetarikoak. Orduan, nire ustez, eta nik ere galdera egin dion nire buruari noiz bait, eta azkenean izan du, eske, igual naiz pizkat inozoa, ez da, ze, pentsatzen dut, egin dezatela hau, baina eske nire ustez, azkenean, bueltatuko dira zehozer kalpegarria egitera, edo eurek bilatzen dutena irabazia, eta eurek bilatzen dutena da irabazia edonola egitea, eta azkundea eta dena alako. Orduan, azkenean, min egingo digute leku batetik edo beste. Ez dute bilatzen gure unizatea, bilatzen dute euren unizatea. Orduan, nire ustez horregatik ez da benetan baliozko alternatiba bat kapitalismo berdea, azteko ez dutelako lekurik utziko besteontzat, eta bestetik, azkenean, eragingo dutelako historikoki eragin ikusten kalte antzeko, nire ustez. Eta bigarrenari erantzunez, oso ados nago, osasunean eragin dutela berotoi efektuko gazen isurketa guzti hauek, baita ere, orain ez da horren beste aipatzen, baina autoelektrikoak ere marruskadura dela eta gehiago pisatzen dutelako euren gurpilek ere isure gehiago dauzkate hor kautxo isuriak eta dena alakoa, eta hori oso txarra da osasunerako, ez da. Eta atzo, izan genuen beste hitzaldi bat, eta gonbiatu genuen Bilboko eskola bateko, Atxuriko eskolako hanpako, hau da, gurasoen elkarteko ekide bat, eskola dago justo errepide baten ondoan, ez da, eta errepide horretatik pasatzen dira egunero pila bat kotxe, eta eurek izan duten borroka bat historikoa da, errepidea hori txikitzea, edo momentzako gintzat espaloietan zera gehiago. Eta jarri zigun precisamente diapositiba bat, nola eragiten dion kutsadurak ez da gizago kutsa egin. Eta ez da, bakarrik minbizia, zenbat organ hori
baita ere, muskuluak eta denai eragiten dio. Eta, sin más, nahiko aipagarria izan zen hori, ezta? Eta zinismoaz ari zinen honen inguruan, erakunde publiko askotan oso zinikoak dira. Eta bakarrik ikusi behar dugu adibidez, Bizkaian egin nahi duten Ibai Azpiko tunela subfluviala dela autoentzako azpiegitura berri bat eta erraldea haiek daukatenean karbono isuriak txikitzeko helburua 2030erako. Nola laguntzen dio kotxe pribatuaren erabilera handitzeak horri, ezta? Hori zinikoa da ere, nire ustez. Dakit erantzun dizu, barkatu. Bai, zuk ezakit zerbait nahi duzunen gehitu, ni buruz? Orduan beste galderaren bat. Galdera edo berak egin bezala, ez da gairen manera ez nahi gaineratu. Kaixo, hasi gara edo izalia zen transizio ekosoziala eta orain dena bihurtu da transizio energetikoa. Transizio energetikoa, usteet historian sekula ez dela gertatu eta badirudi oso gauza raroa dela. Orain arte gertatu dena eta hemen gertatzen ari dena da energia bati, energia fosilari gehitzen ari zaiola berriztagarrien energia. Eta komentatu dekik makroelikoaren kontrako posizioa legitimoa dela, legitimoa ez ezik nik uste logikoa dela. Zergatikan berriztagarriak deskarbonizazioan lagundu behar baldin badute, baldintza bat kumplitu behar diate. Sortzen deken energia, besteak karbonon bidez sortzen duen energia ordezkatzea. Ordezkatu egin behar dik. Eta hemen hori iztek gertatzen eta inork ez dik eskatzen hori. Eta zuek gehitu dezute, zergatikan orain zentro de datos edo ordenador kuantiko edo dena dela agian Hernanin jarri behar dian makroeoliko guztiak izango dituk ordenadore kuantikoa zehatzeko, ezta? Elikatzeko. Osea, esan nahi kontzeptuak ez nahastu alde batetikan eta bestetikan baldintza hori izan behar dik berriztagarriak deskarbonizazioan lagundu behar badu. Eta hor, Nafarroa eredu jartzen den bezala, ezta? Bere energia elektrikoa osoan 100% berriztagarriatikan dela, baino karbono isuriak bere horretan edo zerbait gehiago jarraitzen diate. 80-etikan honea berriztagarriak jarri ditu, elektrizidade osoa berriztagarriak indek, baino karbono isuriak berdi edo zerbait gehiago jarraitzen diate. Aldiz, komunidade autonomoan ez ditu apenas berriztagarriak jarri eta karbono isuriak dezente jetxi ditu. Zergatik, hor, efectivamente, elektrizidadea 20% eta karbono isuriak beste alde bat zetik zatoztik. Bai, nik bakarrik nahiko nuke esan, baietz aipatu dutela baterikan trantzizio ekosoziala, ekofeminismoa zere hitz egin da, eta trantzizio ekosozialista, eta gero bestetik desazkundea zere hitz egin dugu. Bueno, egia da, igual ukatu gabe esan dezu guztia, egia da, eta gaina mundu mailan ere horrela gertatu da, ia ez uste dut instalatu, beraiek esango digat instalatu zen energia elektrikoaren gehiengoa, iturri berriztagarrietatik zetorren, baina berriro ere errekorra egin da karbono isurietan. Hori horrela da, eta hala ere, bai aipatu dituzte, bai desazkundea eta baita trantzizio ekosoziala. Ez dakit nahiko zenuken horretan gehiago sakontzia edo... Bueno, nik defenditu zeituzte. Nik ulertzen dut, ezta? Zuk esaten duzula praktikan trantzizio energetikoa ez dela ematen ari, ze azkenean geroz eta kontsumo gehiago gehitzen ari da eta ez da ordezkapen bat emoten ari. Eta hori, evidentemente, hori da erasotako bat eta... Bai, eta mundu osoan gertatzen ari da hori baina. Eta horregatik ere instalatu behar dira berriztagarriak, nire ustez. Zertarako, ez
Zerto datos Ez, evidentemente ez. Nari notazioak egitea, komunitatean, oierrekoaren nauk, eta baina, bueno, alde berean, zikuñako zera, psikologo binadoko zera zentrala itxiko balitz. Evidentemente da, dagoen kontsumo fosila ordezkatzeko. Bai, eta lehen aipatu dugu gaina desazkuterako jartzen da askotan aitzakitan gizartea berak ez duela nahi eta bueno, behintzat oraintxe egin duten ikerketa oso zabal bat etzan hemen egindakoa, jendia, baina ez. Eta segura asko hemen ere jendeari galdetzen bali bai duzu, latokira joteko kotxea hartu ordez, nahiko duzen duke garraio publiko ona eukitzia, merkea leheno esaten niona, Bilbora, ni maiz juten naiz, zergatik daukadalako autobusak, etxe paria, etorri 6 euro. Zarauzti Bilbora, orduero, azte burutan, eta orduero diro, Zarauzti, egoi azte tartean. Nola ez dugu esango, bai, nahi dut garraio publikoa, askoz nahi dut bidatzea baina. Yo solo por un par de cosas, o sea, de acuerdo completamente con que si lo que ocurre es una adición energética de simplemente es añadir renovables sobre una base fósil, eso no arregla nada, de hecho en muchos casos pues profundiza el problema en diferentes ámbitos y por eso justamente como esa perspectiva de que hablar de transición energética implica hablar de la transformación de muchas otras cosas y que nos jugamos tanto conseguir la transición energética a la hora de conseguir una empresa pública de energía que tenga capacidad y músculo financiero para hacer la instalación, como lo que nos jugamos con la licitación de los nuevos pliegos del LURRAE de bus, que amplíe masivamente frecuencias y que haga que no tengamos una dependencia hacia el vehículo, o en el convenio de industria del metal de Vizcaya, que ahora va a empezar la negociación, tener capacidad de meter ahí, tener la negociación colectiva de planes de descarbonización de empresas, de tener una capacidad de discutir este tipo de cuestiones, eso es hablar también de transición energética. Entonces, justamente como si siguen aumentando consumos energéticos fósiles, etcétera, tal, no arregla nada, pues pero eso no hace que sea falso otras cosas. Es parcial, hay cosas que son parciales, que por sí mismas no responden. Justamente, como por sí mismas no responden, pues hay que golpear en varios frentes y tener capacidad de responder ahí. Nik uste dut hori gertatzen dela askotan, ez da? Nahiko genukela A, edo B, baina ez da horrela. Aldi berean egin behar izaten dira gauza A, B, C, D eta gehiago. Bueno, kontrasan, gorka hor bizuzu ondo tortzen zaigu batzutan. Zaberako dauka esaldi bat. Askotan oso maiz. Horra xedo, gauzak. Ez dira horrela. Hori jarraitu, Galdera simplea. Eta gizonek izan du momentu baten herri bakoitzek ekoitzi beharko lukela hemen Euskal Herriak kasu bere energia. Kontua da hemen enpresa piloa dauzkeula eta ez ditugula ez urratuko gure mendi santu guzti hauek eoliko famatu hauek jarrita. Posible da, baina ez dut uste ascensorek egiteko mundu guztiako hemengo energia behar degunik. Aragoien ere gustora ingo dituzkete ascensore beraiekin, bere energiakin. Hemen dana kanpoa ematen dugu, beste energiakin. Gero, enpresak egiten badute, enpresak egiten badute transizio berde famatu hau, hobe litzekela enpresa pribatu egitea ez eitea baino. Claro, eitea ondo egongo litzake, claro, gure mendi guzti txikituta. Etzaielako inporta ez ze txikitzen duten paren. Beraiek egingo lutukete, beraien etekina ateatzeko, mendi txikitu, eta gero, honek esan duen bezala, etzekiak Gasteizko datu baseako energia emateko. Eta gero,
Anek ere esan du, Anak esan du mundu guztiek prest gaudela hemen aldaketako, baina da zerua behitza bakarrik. Lehen hegazkin gutxi ikusten zan da orain askotan lainatu egiten da gure zerua hegazkin ez beteta daudelako. Ez dut uste hor dauden danak prest daudenik aldaketako. Nik, konbentzituta nago inkestatan erdian ez deula egile esaten, hori ere hola da. Baina, aitzaki modula erabiltzen dalako batzutan, horregatik izan, baina. Eta ni lehen aldera horretu ez dut beste ulertu, bigarrena gehiago, transizio berdearena, transizio pribatu berdea, kapitalismo berdea eta bar. Esan dut hori, nolabait, zeozer erradikala edo irudikatzearen. Ni ez dut nahi, inondik inora, enpresa pribatuek gauzatzea, transizio energetikoa. Nire ustez, azkenean ere, beranduago, baina bagara batzalako ondamendira berdin, kapitalismoaren perpetuatze hori. Zan nahi nuena, nire ustez, aukerarik txarrena dela, erregai fosilak erabiltzen saiatzea orain arte bezala. Ze horrek bai seguro ondamendira garamatzala eta askoz azkarrago. Baina egon behar dugu herri bezala kapitalismo berde horri aurre egiteko eta hori gerta ez dadin ziurtatzeko, ezta? Eta hor ere egon behar da herri bezala esan nahi dut, bai instituzio publikoak, bai herritarrak. Eta gure eskua hor egitea. Me estaba yendo un poco a lo extremo. Irudikatzeko, zein den nire ustez aukerarik txarrena dela, erregai fosilak gauden moduan belitzen. Eta bestea esan duena hori baino lehenago izan da oker ulertu ez badet, eta bestela zuzendu mesedez, eta igual zuk ere horri buruz badaukazu erantzutea, da lekuko elektrizitatea sortze baldin bada, ez da, demagun aerosorgailuekin, norentzat ari gara sortzen? Ari gara sortzen mundu osorako igogailuak egiten dituen enpresa horrentzako zein gure lurretan dagoen, alegia, enpresarentzat goizten da eta kalteak dira herritar guztientzat, baina sortzen den elektrizitatea da betetzeko beharrak ez bakarrik herritarrenak, baizik eta enpresa jakin batenak edo horrelako zerbait. Gutxi gora bera hori zen? Bai? Ascensora izan dut, Bai, adibide bat. Ulertu dut. Bai, igual. Sí, eskerrik asko. Aquí creo que, porque a veces cuando hablamos como de cuáles son las necesidades energéticas de un territorio, y ahí muchas veces lo piensas como en términos de qué necesito yo. Yo enciendo la luz cuando llego a casa, yo pongo la lavadora, yo igual voy en coche, una serie de cuestiones, pero lo que se consume en esta empresa considero que no son necesidades mías, igual son en el mejor de los casos de los trabajadores de ahí, en el peor de los casos del propietario de la fábrica, pero no es mi necesidad y por lo tanto no tengo yo responsabilidad de producir la energía que consume eso porque es interés privado, etcétera, tal. Y por un lado es cierto, pero por otro lado es que las necesidades energéticas no son decisiones individuales, están marcadas por una lógica estructural, están marcadas por cuál es la estructura económica del territorio, por cuál es la estructura laboral, por cuáles son las cadenas globales de valor por las que estamos atravesados y seguramente la presencia en el territorio de determinadas empresas que tienen un consumo energético elevado pues hace que eso tengas una dependencia hacia ese consumo energético, porque si no ocurre eso, pues si no se exporta ese componente o ese producto, no están trabajando esas personas, etcétera, tal. Eso quiere decir que estemos de acuerdo con, y en una charla hace unos meses en Gasteiz salió un poco lo mismo con el consumo energético de la Mercedes. ¿Estamos de acuerdo con que la Mercedes sea una fábrica de furgonetas de 100.000 euros para la exportación? Pues seguramente no. Pero mientras avanzamos en tener la capacidad de decidir el modelo estructural, el modelo económico, el modelo tal, ese consumo energético está ahí. Y ese consumo energético es una necesidad, es una demanda estructural que tiene nuestro territorio. Por un lado, si eso sigue ahí, y una de esas dependencias laborales, económicas, etcétera, tal, si se suministra de forma fósil, pues eso
no para. Y por otro lado, tenemos que tener pues, la capacidad pues, tanto de reducir el impacto de eso, como de tener la capacidad, lo mismo, de tomar el poder, de tomar el control, de tener la capacidad de en un momento dado poder decidir cuál es la estructura laboral autocentrada, de responder a las necesidades del territorio, etcétera, tal. Pero ese es el objetivo al que avanzar y cuáles son los pasos que tenemos que dar en ese sentido. Entonces, creo que hasta cierto punto tampoco podemos hacernos un poco trampas al solitario y decir no me responsabilizo de eso porque es un consumo energético del capital, porque es tan cierto como sí, ¿no? Porque sin esa fábrica en funcionamiento, pues hay una serie de personas que no trabajarían, hay una serie de economía que no estaría presente, etcétera. Entonces, creo que justamente abordar la situación desde el momento de debilidad de poder popular, de soberanía en el que nos encontramos, es muy jodido, porque si fuera por nosotros, pues ordenaríamos las cadenas globales de valor de otra forma. Pero tenemos que avanzar hacia eso al mismo tiempo que respondemos a los retos que tenemos en el presente. Bueno, nik pixkat erantzuteko hori egia da, baina egia da baita guk esportatzen duguna agian Aragoia dekola, eta Aragoiekeak aida sortzen argindarra, guk hartu dizaukegu bere argindarra. Hori argindarrakin, jatekoakin ez dugu esango, jasten dugunakin ez dugu esango. Danak kanpotik ekartzen nahi gara, jatekoa 180 ekartzen dugu. Eta hemen, ez dakit, inok ez ditza egiten hortaz. Justu, zentratu geha energian, eta energia gure mendik ezurratzen ditu 200 metroko aerosorgailu hauekin. Eta gaina horren peinauta gaude. Energia ekartzen jarraitu dezakegu jana ekartzen dugun bezala, o erropa ekartzen dugun bezala, o ez ekartzen dugun bezala. Nik uste dut hemen gertatzen den gauzetakoa dela, orain arte energia ekartzen gendula eta jarraitzen dugu ekartzen, eta horrek egiten dituen kalteak ez direla hain begibistakoak. Eta, klaro, beste instalazio hauen inpaktua zuzena da, bertan daukagu. Eta horrek, normala den bezala, askoz, gertuagotik harrapatzen gaitu eta horrega inbuditzen gaitula, ez da. Eta hortik gatoz igual, gatazkaen neurri batian, ez, zati bat. Azkenean ez deulako externalizatzen kaltea. Orain arte egiten dugun bezala, askotan. Zakit nola ikusten duzuen hori, kalteen externalizazioa. A ber, ez ezakitzea sartu behar garen gai ekstraktibistan eta ego globalean, ipar globalean, eta guzti hori, evidentemente ez dago erantzun perfekturik. Ez dago irtenbide perfekturik guzti honi. Bai, lehen osakuna. Ez dago, baina saiatu behar gara gaitza murrizten, eta nik uste dut hori lortu nahi dela hemen. Esan nahi dut, zuk esaten duzu bai, ekarrazako energia Aragoitik, baina ezke errealitatea erregai fosilak erabiltzen ari garela, eta erregai fosil horiek sustituitu barkatu, pilotarra naiz, ordezkatu. Badak ez dela izaki bat, baina bueno, ordeztu behar ditugula, ezta? Energia berriztagarriengatik, eta hori gertatzeko ez da aski gaur egun sortzen den energiarekin, eta gainera horri gehitzen baldin badiogu subiranotasun maila batera heldu nahi dugula nazio moduan eta abar, hobe da sistema ahalik eta deszentralizatuena izatea, eta guk izatea hemen gaitasuna gure rekurtso propioak izateko, ze igual egunen baten behar izango dugu gure sorkuntza propio hori eta ez dugu izango. Orduan, nik uste dut oreka zaila dela, nik ere maite ditut mendiak pilo bat, eta pena handia ematen dit
bueno, pues ikusteak batez ere interes pribatuen mesedetan zulatu nahi dituztela. Eta nire ustez, irtenbiderik onena da interes pribatu horiek ordeztea. Lehen esan duan moduan. Eta benetan lurraldearen beharrak ulertzen dituen jabetza baten alde egitea. Izan publikoa edo izan komunitarioa. Bueno, eta gainera aipatu dezule, baina lehentasuna emanaz ingurumena babesteari aldan neurri guztian, eta erengo babestuak eta errespetatuz, hori ere bestea da, ez? Gero, jarri behar dira aerosorgaia, baina nun, igual hori da baita, ez da? Nun zeinek eta nola. Desazkundea ez soilik kotxe erabili beharrean autobusa daukadala onduan. Baizik eta desazkundea askoz ez zentzu globalago batean, ez? Desazkundea produkzioan, teknologian, baina oso zabal. Ez baina dugu hori ez bada oinarrian, aurreko gizon horrek esan duna da. Lehenko energiareiago gehituko diogula. Berdea, berriztagarria, eta garako, baina ez dugu ordeztuko. Ez dugulako desazkunderik egingo. Eta ez dakimik iritzia nola dagoen jendearena, baina nik impresio daukat ez dara txakatu gabe jendeari, eta danoi, ez garela hain desazkundearen alde. Esatea baniko txara bili beharra autobusa, bai. Eta lau soilik orosi beharrean bat, igual. Baina askoz ere gehiago da desazkundea. Bueno, nik adibide txoro bat. Esan zuregatik ana, baina eske iruditzen zait ez badago desazkundea hitz egiten, baina desazkundea potente. Bai. Honek ez daukala irtenbiderik. Evidentziak esaten digute gehitzen ari garela. Eta transizioaz, baina desazkundeaz uste dut hitzen behar dela asko. Bueno, yo creo que al final, no sé si me repito, pero hay como una cuestión como de fondo que es para conseguir ese profundo de crecimiento en determinados ámbitos, como una cuestión de... porque hay veces que tenemos como las discusiones como si la gente que estamos en esta sala pudiéramos decidir mañana qué es lo que ocurre. Y el gran problema es que no es así, es que nadie de los que estamos aquí tenemos esa capacidad. Entonces, de lo que se gana, de lo que se trata al final es de aumentar nuestra capacidad de decidir cómo se realiza eso. Porque para que se produzca si estamos de acuerdo en que es necesaria una reducción del consumo energético, una transformación industrial, una transformación de movilidad, etcétera, tal, lo que está ocurriendo es que mientras sean otros y si los intereses del beneficio y de la rentabilidad quienes marquen la transformación, lo que va a ocurrir es lo contrario. Entonces podemos estar discutiendo, pero no tenemos la capacidad de actuar sobre eso. Entonces podemos señalar todo lo mal y la barbarie que está ocurriendo y que va a seguir ocurriendo y que es el escenario más probable, o podemos intentar buscar cuáles son las palancas, cuáles son los conflictos, cuáles son las transformaciones que nos permiten tener una mayor capacidad de tomar el control, de aumentar la soberanía, de decidir cómo se realizan ese tipo de transformaciones. Y es ahí, porque es un poco la piedra filosofal, sin eso, da igual de lo que estamos convencidos, que no va a ocurrir, porque quien les va a marcar la dinámica es otra gente. Entonces, creo que es un poco esa la cuestión de, podemos definir y pasar horas hablando de todo el tipo de transformaciones que harían falta y podemos estar de acuerdo, en desacuerdo o lo que sea, pero la cuestión es que no tenemos capacidad de implementarlas. Entonces lo que se trata es de aumentar nuestra capacidad de implementarlas. No sé si... Nik pizka bat osatzearen, erabat adoz, desazkundeaz hitz egin behar da, eta seguramente zenbat eta gehiago plazaratu orduan eta bintzat politikoei eta ezagunagoa egingo zaie, badakite egitaz egin den,
baina orain txartan belarri motza gomen dira, ez dakit zer, eta ez dute horren alde ez egiten, ezta? Baina, eta memoriaz esango dut, eta Martinen diapositiba batzuk gogoratuz, ezta? Desazkunde hartzen baldin badago adibidez, gure kontsumoaren 50%-era jaistea, hau da, erdia egitea, alan dabe, egin beharko genuke energia berriztagarrien implantazio masibo bat. Alan dabe, nahi dut, ze oraindik izango genuke dependentzia handia erregai fosilena. Orduan, desazkundea bai, ezin dugu gure kontsumoa 100%-era jaitsi, ze, hori ez da, gure ongizatea, eta ez dut esaten privilegioa, gure ongizatea kolokan, ongizate basikoa, lehen esan aipatu dudan ekonomia donut hori eta behar izan basikoak estali nahi baldin baditugu, minimo bat behar dugu, ezta? Minimo horretan ere, ezarri behar dira energia berriztagarriak, ze oraindik ere izango genuke dependentzia handia erregai fosilena eta oraindik ere klima aldaketa eta planeten mugak okerrera egingo lukete. Orduan, bai desazkundea, bai atope eta izan behar da nire ustez trantsizio energetikoaren oinarrietako bat duda barik. Eta egin beharko ditugu sakrifizioak, baina izango dira seguramente privilegioen sakrifizioak eta berriz ere aipatu nahi dut hemen auto pribatuaren erabilera hor, mugikortasun ereduak aldatu beharko dira era bat desazkunde horretara heltzeko. Eta hori izango da, gure buruari egin behar diogun galdera, ez da, presna honi adibidez niretzat bakarrik daukadan kotxe hori edo konpartitzeko edo beste motatako eredu bat erabiltzen hasteko. Orduan, zuk esan duzuna, prest dago jendea desazkunderako? Ni banago, baina zalantza handiak ditut gizartea prest dagoen horretarako, baina igual jarri behar zaizkio horrean ze ondorio ekarri dezaken desazkunde horri uko egiteak, ezta? Nik uste dut, diskurtso hau egon behar dela mahai gainean geroz eta gehiago eta Martinek esaten duena batik ere. Zenbat eta diskurtsoa mahai gainean gehiago egon, orduan eta intzidentzia gehiago izango du diskurtsoak berak, nire ustez. Zakit erantzun dizugu. Nik uste eskatzen hemen beste solasali bat egin beharko dela, justu desazkundeari buruz hitz egiteko eta horretan sakontzeko egia esan hari muturpila dauzka eta oso agerikoa da patriarkatua bera. Iraultza izugarria da desazkunde eta holako erabaldotuta etengabeko hazkundearekin ikuspegi patriarkala eta orduan bada iraultza, bai, nik ite bali bada esu etorreko nahiz. Beste galdera, uste, baterako gelditzen zaigula denbora. Bai, hori da. Azken galdera bat, bali bada ez, Nik egin nahi nuen, ekarpen bat ez da galdera bat, baina gai hau ateratzen den bakoitzan nik beharra sentitzen dut, eta entzundakoen ondoren, gure kontsumoaren ardura hartu beharrez hitz egiteko ez. Delako gure kontsumoa izan ascensorea produzitzeko, izan gure furgonetetan mendira joateko guk kontsumitzen jarraitzen dugu, ez? Eta tarteka ematen du, ez, aukeratzat hartzen dela, erregai fosilak edo energia importatzen jarraitzea, ez? Martinek esan dut, hau izan ere esan diogu, ez, nola Bilboko portuan egunero sartzen den buke petrolero bat egunero gure kontsumoa asetzeko. Eta izan esan du, eta kontestura ekarrita, buke petrolero egin 37 Venezuelatik dator. Gertatzen da guk gatazka horiek telebistaz ikusten ditugula eta gure mendiak gure balkoietan. Orduan, niretzat, hoxe ekarnea. Bai, pixkaldero, leuko izan dut hori ere gora, nik horrela ikusten. Kaldera, azkena? Nik aurretzen dut momentua, matizatzeko autopribatoren kontua. Bereziki zutzen nau eta barkatzen rekomena eskatu nahi zuet horregatik, baina benetan arazo bat da, baina ez dut erantzukizuna bakarrik jendearen gainarri, nahiz azkenen autopribatoren erabilerak sistemak berak gustatzen gaitu erabiltzera, ezta? Ikusi behar ditugu, azpiegitura asko eta asko, zerbitzu asko eta asko, nola dauden bakarrik, nola lortu, heldu gaitezkeen bertara autobidez. Adibidez, Leioako Unibertsitateko kampusa dago mendi puntan eta bakarrik heldu zaitezke bertara busean edo autoan. Eta kampus hori egin zenean, bazegoan trenbide bat hor Leioan perfecto,
bertara trenez heltzeko. Orduan, hor ere, zentzu handia dauka, hori hirigintzaz eta lurralde planteamenduetaz eta hitz egitea, ezta? Osea, esan nahi dut, autopribatua arazo bat da, baina ez da erabat edo guztiz norbanakoen erantzukizuna instituzio publikoena ere bada. Zalantzak gabe. Bai, ez, benetan, mantendulako bestela ezakit lezioak ematen, eta ez da inundik inora hori. Bai, uste dela beste nahi patu dugu manipulazioetako agerikoetako bat. Ipazia eskerrik asko. Neria etan galdera, zan ere pixka bat lehenengo eskertza, ze ondo esplikatu dezuten dena, eta ze guztua ematen duen horrela entzutea hain txukun, hain erraza dirudi, eta alde hortatik eskerrik asko, denoi, ere galderetan parte hartu dezuenak ere baita, ze datuak eta netzat oso abstraktua da dena, netzat komplexuagoa eta sinpleagoa era berean, ez? Eta bai kontuatzen naiz, eman dituzue gako pilo bat, bai denok konstiente gara daukagula tentsio pilo bat, transizio hitza berdin gauza bizen jarri diogun sentitzen dugu, bagaude transizio batean, ekosoziala, energetiko, nahi deguna, transizio batean gaude, paradigma batean kokatuta ongea denbora pilo bat beste bateruntzkoaz, oraindik ez daukagu oso argi norun, irudimena falta zaigu ez, imaginatzeko, eta hortik pixka bat ez, bide hortan gaude denok, erritmo eta abiadura desberdinetan, hori iruditzen zait, baina momentuotan daukagun bizi estilo osoa aurreko paradigman dago kokatuta. Instituzio publikoak ere. Orduan hor niri bai batzutan etortzei prudentzia, ez, batzutan agian enpresa pribatu batean egon daiteke borondate eta planifikazio eta sormen handiagoa instituzio publikoa da, edo hor dago. Ez orduan, zeinen esku jartzen ditugun erabakiak eta batzuetan PNV-ko batek egin ditzake, agian bilduko batek baino ekarpen hobea edo pertinenteagoa edo dena delakoa, ez? Orduan, pixkat hori, ez? Hitz egiten dugunean kapitalismoari aurre egin. Niri haundit ez da hori. Aurre. Nik bizeme ditut ez, eta txikiak anai haundiari aldio aurre egin, baina galdingo du. Posizio beha daka, handigoa da, inteligenteagoa da. Orduan, bakarrik irabaztau bizkarra emate jonian. Orduan hori ez, sormena, ni hezkuntzatik nator, orduan nik aldarrikatuko dut hezkuntza, sormena autoezagutzarako, zorregat minbizia daukagu denok, planetak, hazkunde mugagabea minbizia da. Eta hor gaude, orduan, kimioterapiakin eta zigarroakin ikusi ditugu batzuk, eta hor gaude, ez, orduan beste sormena behar du. Eta zuek ekarri dituzue asko, eta esan dugunean ez, no ocurrir sin conflicto, goienera ocurrido sin conflicto. Buru jabetza, ez, lehenengo norbeak gureakin ez, nahi gerta ez zait, handoingoa naiz, eskoriatzen lan aitet, eta tenga besario nire buruari lana aldatu behar dut, edo etxez aldatu behar naiz, edo hau ez da jasangarria ez, kontzientzia zenbat eta gehiagoki erabakiak aldatzea, nijo naiz Londrese aste buru pasa, oain ite zait imposible. Orduan, hor gaude, orduan, kariño pixka batekin elkarren arten, ingo deu, baina eskerrik asko. Eskerrik asko, bueno, ez dakit, ondo egitzen mazaizu, pasoei eskerrak eman da, eta bukaera honekin, bai, sormena, barko dugu, baina kiloka. Hoxe, ondo egitzen mazaizu hemen txortziko dugu, ze, bi aste barru, eukiko du beste mai inguru bat, orduan, suelto gelditu dian arietako batzuk behintzat, berreskuratuko ditugu eta beste batzuk gelditu duko dira aurrera goxio hitz egiteko, edo zuen artean, niretzako plazer bat izan da, nire izenian nire egon bidatu zaudete, eta berriro txalo eskerrik asko.